Smrt cara Pura Eakića. Posle bitke kod Benevana, Beneventum, Puro se našao u vrlo nezavidnom položaju, pa iako na vojnom polju tu bitku on nije izgubio, ipak, prema stanju pre i posle nje, može se reći da je ona bila za njegov poduhvat vrlo porazna. Sa preostalom mu vojskom nije više mogao računati na uspeh u ratu i sve je sada zavisilo od vojnog pojačava. Ruma je bila iscrpljena, a borbeni moral kod njene vojske i građanstva pao na najnižu tačku. Svakome od protivnika je bio potreban samo još jedan udarac, pa da bude potpuno dotučen. Nijedna strana nije imala više snage da zada drugoj taj posljednji i odlučujući udarac. Orlu je trebalo samo 10.000 serboraških vojnika, a možda i manje od toga, pa da pobedonosno završi rat sa Rumom. Ali nije niko mogao da mu pošalje tu neophodnu pomoć, iz Epira je nije mogao uzeti i zato je tražio od Antigona drugog. Puro je, možda i se pravom, smatrao da mu je Antigon dužan poslati vojnu pomoć. Kada je ovaj javio da ne može to učiniti, Puro je to smatrao za izdaju. Tačno je da je Antigon tada počeo da uređuje Makedoniju, u kojoj je odnedavno uzeo vlast, i da je posle keltske najezde stanje bilo vrlo teško. Kada se tome doda da je vrlo moćni Ptolomej varovario u Grčkoj protiv Antigona, preko svojih plaćenika, moglo bi se reći da Antigon i nije mogao poslati Puru potrebnu mu vojnu pomoć. Kada se vratio sa delom vojske u Epir, Puro je hteo da se u prvom redu osveti Antigonu, zbog navodne izdaje, pa tek onda da stvori novu pohodnu vojsku. Pojačao je svoje snage novom najamnom vojskom i uz pomoć sina Ptolomeja, koji je po svemu ličio na oca, pošao je na Makedoniju 274. godine pre Hrista. Eakići su imali u Makedonije dosta ugleda, a Antigonova vlast nije bila još dovoljno čvrsta. Prvi gradovi, na koje je Puro naišao, otvoriše mu kapije i 2000 Antigonovih vojnika pređe na njegovu stranu. Antigon se spremio za bitku u klancima zvanim Korice i kada su se Eakići približili, poslao je prvo protiv njih galske najamnike. Eakići potukoše Gale i kada dođoše pred falangu, Puro poče dozivati po imenu Panone i čelnike, pozivajući ih da pređu na njegovu stranu. Falanga se povuče bez borbe, ne htevši da se bori sa svojom braćom ni za jednog od careva. Antigon prikupi ono što mu je još ostalo verno od vojske i povuče se iz Korica prema Solunu, a Puro posede Gornju Makedoniju. U Vodeni je ostavio posadu od 2000 Gala, ali na njegovu nesreću, ovi divljaci, naviknuti na pljačku, oskrnaviše grobove dinastije Karanovića 273. godine pre Hrista. Puro je tada bio u Epiru, a njegov sin Ptolomej je upravljao posadnom vojskom u Makedonije. Narod je bio ogorčen na Gale, zbog pljačke ovih grobova, koji su smatrani svetim, i tražio je da se najamnici pobiju. Antigon je vešto koristio nezadovoljstvo naroda, prouzrokovano ovim slučajem, i pokušao je da izbaci Eakića iz Makedonije. Pri prvom pokušaju nije uspeo, potučen je od Ptolomeja Purovog i morao je ponovo da se povlači na jug. Grci su iskoristili ovu priliku da naprave nekoliko pobuna i izbace Antigonovu posadu iz više gradova. Puro je hteo da iskoristi ovaj grčki nemir za sebe i pomoću njih da posedne Grčku. Ušao je sa svojom vojskom na Peloponez, poseo više gradova i primio poslanstva mnogih drugih, među kojima i Atine. Jedan njegov prepad na Spartu nije uspeo i trebalo ju je osvajati. Purova vojska je brojala 25.000 pešaka, 2000 konjanika i 25 slonova. Sa sobom je vodio sinove Ptolomeja i Jelena. Spartanci su pokušali da odbiju Eakpe i prihvatili su bitku u dolini Evrote, ali bez imalo uspeha, pretrpeli su velike gubitke i povukli se u grad. Puro je smatrao da je dovoljno malo pričekati, pa da se Sparta odluči na predaju. Antigon je iskoristio odlazak Eakića na Peloponez i bez mnogo muke povratio Gornju Makedoniju. Zatim je prikupio vojsku i pošao protiv njih na Peloponez. Antigon, koji je pre godinu dana izgledao kao izgubljen, pojavio se sada kao nova vojna sila. Puro je za njega govorio da bi mu bole pristojao filozofski gunj, nego carski plašt. Ako je Antigonu nedostajalo Purovo viteštvo, Puru Eakiću je još više nedostajala Antigonova mudrost, koja će se pokazati korisnijom od viteštva. Eakić je bio sposoban da brzo osvoji, ali ne toliko i da osvojeno sačuva.
Antigon je teže osvajao, ali je zato znao da sačuva ono što je imao. Čim je Antigon stigao s vojskom u Korint, poslao je pomoć Sparti, prema kojoj se i on približavao, idući preko Argosa. U ovome gradu su postojale dve stranke, od kojih je jedna bila za Pura, a druga za Antigona. Antigonovim približavavem, protivnička stranka je počela da gubi i pozvala je Pura u pomoć. Ovaj diže svoju vojsku ispred Sparte i krenu prema Argosu. Spartanski kralj Arije je izašao iz grada i napao Purovo začelje, a ovaj posla sina Tolomeja da odbije spartanski napad. Tolomej Purov je, kako kažu, bio veliki junak. Jednom prilikom je osvojio Krf sa samo 60 ljudi. Drugom prilikom, u toku pomorske bitke, skočio je na jedan Piter samo sa 7 ljudi i zauzeo Lađu. Ovom prilikom je razbio Spartance i gonio njihovog kralja prema gradu, tako silno da je na svome konju uleteo sekući sve do centra grada i tu je poginuo. Ojađen zbog gubitka svog najražeg sina, Puro se vrati na čelu svoje konjice i napravi pravu klanicu među spartanskom vojskom, koju je zatekao ispred grada i potpuno je uništio. Nije imao vremena da zauzme grad, jer se žurio prema Argosu, u nameri da potuče Antigona. Ovaj je logorovao na jednome uzvišenju ispred Argosa, pa iako je imao dovoljno brojnu vojsku, izbjegavao je otvorenu bitku sa Purom, sumnjajući u odanost svoje vojske. Ratoborni, Orao, mu je poslao poklisare i pozvao ga na boj, nazivajući ga pritom mnogim pogardnim imenima. Antigon je odgovorio da je u njegovoj navici da bira vreme i oružje za bitku, ako se njemu, Puru, žuri u smrt, može da izabere put koji mu se najviše dopada. Purove pristalice su otvorile preko noći jednu kapiju Argosa i Puro poče da uvodi svoju vojsku u grad. Antigonove pristalice zatražiše pomoć od Antigona, otvoriše kapiju sa druge strane grada, da i njegova vojska uđe u Argos, što dovede do uličnih borbi u osvit dana. Zbog mnogih nezgoda vođenja borbe po tesnim ulicama, Puro odluči da izvede svoju vojsku iz grada. Naredi povlačenje prema glavnini vojske pred gradom, koja je pod njegovim sinom Jelenom čekala da uđe u grad. Jelen pođe sa glavninom u pomoć ocu, ne znajući za njegovu odluku o povlačenju, i tako se napravi velika gužva na kapiji. Puro se povlačio pod borbom i kako se, po navici, nalazio uvek tamo gde je borba bila najžešća, bi lakše ranjen jednim bačenim kopljem. On istupi napred na svome konju i učini juriš u gomilu koda ga je napadala. U toj gomili se nalazio sin neke žene, koja je zajedno sa drugim ženama gledala borbu s krova. Skinula je ploču i bacila na Pura. Pogođen je u vrat, tačno gde se šlem završava. Puro se onesvestio i pao sa konja. U opštoj gužvi i neredu, njegovi vojnici nisu mogli da ga nađu i na vreme iznesu, pa do njega dođoše prvi Antigonovi vojnici. Baš kada je Puro došao svesti, posekao ga je jedan Antigonov vojnik i dao glavu careviću Dimitriju, koji se nalazio tu sa vojskom. Ovaj je odjurio do logora i odneo Purovu glavu svome ocu. Antigon je, kao plemenit čovek, bio potrešen zlom sudbinom slavnoga orla i izgradio je svoga sina, iako on nije bio ničemu kriv. Purov sin Jelen je smatrao da je posle ovih nesretnih slučajeva besmisleno svako dalje vođenje rata i predao se Antigonu sa celom svojom vojskom. Ovaj ga je vrlo lepo primio i poslao u Epir da sahrani svoga oca, zajedno sa bratom Aleksandrom, koji je bio ostavljen da upravlja Epirom. Purova pogibija se desila sredinom 272. godine pre Hrista i od tada otpadaju svi planovi o novom vojnom pohodu u Italiju. Rumljani su strahovali od Purovog povratka u Italiju i njegova iznenadna smrt ih je oslobodila tih strepnji. Odmah posle toga, njihova vojska je prešla u napad i 271. godine pre Hrista naterala Samnite na potpunu pokornost. Zatim su, zajedno sa Punima, preduzeli napad na Tarant, koji je branio Serdar Milo sa serbo-raškom posadom. Punska mornarica je napadala s mora, a konzul Papirius s kopna. Milo je uspešno branio grad, ali ga izdadoše Grci i kradom uvedoše Pune u luku i jedan deo grada. Milo uviđa da je njegov položaj neodrživ i stupa u pregovore sa zapovednikom Punske mornarice i sa konzulom ujedno. Sklopljeno je primirje, po kome je Milo obećao da im preda Tarant,
pod uslovom da serbo-raška posada napusti grad bez smetnji, noseći sa sobom oružje i drugu opremu. Posle njegovog odlaska, konzul Papirius je ušao u grad, strašno ga opljačkao i razorio bedeme. Postavljena je rumska posada u gradu i nametnut gradu veliki godišnji danak. Posle toga, konzul se vratio u Rumu, gde je proslavio svoj trijam i izneo na njega opljačkane stvari iz Taranta. Rumljani su poseli celu južnu Italiju, a Puni celu Sikeliju, osim Sirakuze. Purov pohod u Italiju je konačno bio vrlo koristan po Rumu, iako je ona pretrpela 2 teška poraza i bila na ivici propasti. U njenom spasavanju, veliku ulogu je odigrala Kartada, i sticaj okolnosti išao je potpuno u njenu korist. Puro je za njih odigrao ulogu učitelja u vojnoj taktici, tehnici i naoružanju. Čidino falangu nisu uspeli da kopiraju, kao u ostalom nijedan drugi narod. Od ovoga vremena je trebalo računati sa Rumom u mediteranskoj politici i sa njenom vojskom, kao sa jednom novom snagom. Pre rata sa Purom, Ruma je imala 280. godine pre Hrista 278.222 lica sa građanskim pravom. Sva ova lica nisu bila i stanovnici Rume, a u njoj je bilo puno stanovnika bez građanskih prava. Gubitke u svome građanstvu u ratu sa Purom, Ruma je popunjavala davanjem građanskih prava jednom delu svoga stanovništva, koji je do tada smatran stranim narodom.